1945 Christmas zan chun America gam West Virginia muna thil dei lo ta na so in tu ni gejin hi chi thil so kidang chu koi bol hi he do hi nai poi George Soder kiti mi pa chu azinu Jenny Soder le acha te som to chun Christmas chu ki pa ta le thanum ta in anamang khomun ahin koi man hi chini tha chu ahin kholum ke juwa lungim na le thasi na ahung thunding ana he phapu win hi hichizan khang kim pung khat vel chun naw in chu ahal ki halloween ahung katan George le Jenny chu acha te eli to chun in polanga kino ta in anazam da on inden chunga lum chapang nga chu ton so na ding anamang ta win hi hichi chapang nga ho chu agu achang ule ata saw nyau khat jing jong mu the pon ho chu in ka chun aka li uham min kidnap abolo ham he do ana hitapon hi hichi in chu electric short circuit ji aka ham min ahal ahidem min thang official in anave khom kinu hite hichi thilso kidang hi tu nigeja mihim te lungkidan na khat ahi jing na lai jin hi hichi unsolved mystery hi khat khanin ana sei khom hite George Soder hi mi pon thole gun chu mi ahin ama hi Italian immigrant hi ama hi Italian dictator pu Benito Khutnoiza ana kunnom lo zia a chen na Italy gam dar ha a USA gam a ana pemlut a hi Italian dictator de lo na a thang phung ta thu na thang sap le chu ahin khodinga tizat ta a hi jeng wangin George chu ana ki chahi ben a hi America gam a trucking business ana bolin injong ana nei je azinu Jenny Soder jong mi pon thole chondan ki tupta numei a hi ji in acha te jong ana hil ji e 24 December 1945 Christmas zan chun Soder jong acha te to Christmas anamang khomon zana sot phanin acha te nga chu inden chunga imudin arumu ana zon tawin zan pung khat donin Jenny in mei khunam a hin zan aga aven a hi le chaksanga ipiji pen ki Halloween mei ko deu je ju chu aga amutan hichun George le Jenny chu acha te li to chun in polanga anazam da un inden chunga imu chapanga ho chu in sung na lai ju a hi George chun acha te nga chu hu do te ding agun bol thei chen abolin inden chunga kaldo na kalbi lam chu adal le kalbi zong anamang tan amei hol pu na gari chu tolnai za inden window a lu diti a gari lam chu adal le gari start ana hi thei kit pon a gari khat pa zong gari chabi a ona start aga abol le hi zong chu a hi thei di kit pon hilaiza khumi te chun Federal Fire Department chu kol abol leo wang sit ta in reply anamukit povin Fire Chief pa to aki ho do zo win jong firefighter pungsigi zowin ahung thung bemun mizo si gel chun hichi in mei ka azia chu chapanga ain ahin kho ana chan lo a hitai ahin hichi case normal ta agial wangun agialu to anabang po na hi azing ni kho investigation abolun hiti chun ima khol thu pi lovin case chu close anabol tawin ho chun in mei ka chun chapanga ho chu aka awam a hitai atiu hi mim khat mejin aka ting agu ho geja aka awam na dinga meiko hat dan temperature 800 degrees Celsius chunglam ngai hi mihim gu le ha a hi calcium jaw a hin hi chu baita a kawam theilo a hi I ati le Soder in ka a chapang khat se hi lo chapang nga zen chu agu achang khat sa mu theja omlo ham khunung in hichi in mei ka a mei chun mihim gu akawam zo lo ding a hi ti a hin hedo un hi chun investigation report chu Soder le ajinun reject anabol hon in investigation team hon kitchen a short circuit zia in mei ka hung kepan a hi ativin a hin John Soder chun in wiring tha ato a hin hi a kon a hi ding chu ata san pon John Soder in to sit ato masang a hin kho akiman sa na ho agelin a hi le in mejin akati la
fire brigade ho ko na dinga telephone call abol go le telephone line chu akichep tam sa anom a hi hichi thu hi investigation team ho report in jong telephone line hi pamlanga min achep tane tin anasi lut un azi chu telephone line ama achama atan dan le min ahim thiza ache tan dan ki hi a hi ama achama atana a hi le atan na jol sel lo di kikim lo di a hin hi chu kikim chana tan a hi zeni in jong ai mut masang uzan pungsom lani a telephone call ahung a ala le numei khat hanui jin ahung nuin hi chun zeni in wrong number a he tin ana thapi in a hi le pung khana telephone line akitana le pung khat makhai masang 12:30 a call ahung le meiko masang minute som ni masang a kitan hi di a hi chi jan chun lungdon umta thil anu min khat chu phone call meiko masang a zeni in chunga thil khi hla agin aza in avela angai le aza akit lo pha na zeni anai mu pai pai kina hitai hi chi thilgin aza azo minute som khat zoin mei khunam azan hi chi tai lovin in panga soder in kalbi akoi zong hi chi thil so pe chun anamang in ina pat gamhlata hun khadin ana umin George Gary zong ani a aselai umlo ahin in ka azan a chu iti ani a se hin tem thilso umdan ho hoita ale gel gel le John achate hi in meijin aka ali hilovin min kidnap abol hin te tin aging mo tai ahin zan khang kim laiza indan chunga iti chapang nga zen ki puimang ham investigation ho report le thilsu ho akiba lo phanin in ka masang le in ka azowa thil umdan ho ahin khol tawin hichi thilsu hapta khat masang chun John ina insurance khat anachin insurance ke la intin ha temin anatemin ahin sodar chun home insurance la ding ananom poi hichi phat chun insurance pa chun sodar chu agi in anada thatai in sunga imu chapanga ho gu do theina ding mai mai a in chu ke hal hintem theory dang chu a hi le John Sodar chun Italian dictator Benito Dello na a thang phong ta a athu sei le ji a Italian government in a target uwa acha te chu an kidnap pi u a hidem mi tampin in mei ka zo chun Sodar cha te mun tampin anamu un numei khanin hotel a her kha lo nu pa khanin ahin pui amun report khat achun kar khana chapang nga ho ahung to u anamu vin hi hichi ho a kon Sodar chate in meijin akali ahi poi ti chu confirm ahin ahi le hoilang ge chu ahi dem kum khat zowin police on investigation atha bolun in mei ka chu short circuit ji hilowin in ke hal thu ahi dan ahin hedoun hichi jan chun lampi a bus thaile driver khanin Sodar in chunga fireball min asepet amun ahi hlakhat zobu bang ho ajun hla zo in ko ma chun rabal tabang alum amu win hi chu pineapple bom ahi zeni in mei ka amasanga in chunga thilgin aza achu hi chi pineapple bom chu himai the ahi George le zeni chu ahin khulhum ke honin acha te mang chu hol na theichan bol theichan ana bol pi honin amanin missing report ana bol honin amu mu riwat pi ding in billboard na koi hone kum somni zo 1960 in Jenny in letter khat amun hichi letter achun Louis Sodar I love you brother Frankie tin akisune hichi letter hi acha te mangla a khanin aji a ahin thot ahidem ahi lo le min ahin dai mai mai ahidem George le Zenin hichi letter holdin special detector khat ako honin ahin hichi letter hin thot Louis Sodar chu koi ahi an holdo zo poi hiti chun kum achal jing in hichi mystery chu an holdo zo ta povin 1969 kumin George Sodar chu an thitan hi Jenny le acha te li chu aso pi nga mang ho an hol jing un George thi zo in jong Jenny in a in mun lui zu an da thati epon in chu atha sa in fencing jong an bol tai ahin khorhum ke jin acha te pul do nan von vom jing an ke von jin 15 January 1989 kumin Jenny jong an thitan a hi friendly in chapang mang ho
amumu reward pi dinga George te ni nu pan billboard a anata do honchu anala satan ahi sodar cha te chu in mei chun aka liu ahidem ale planning ki bola ki puimang ahidem ilungelu komena ihin seidi win ikiti move tusim abona na hin ngai ki in minthang official in ki pathu na chunga ka hin phome chule like share subscribe neina bol pi ki nun tin ka hung tawe ka ki pa e